Tota Chill. Le 2AP Male, Fai Yaso Serenaders. Asuao Felicia Mikaeli. Le Matangi Maisasai. Le Fui Fachasio Mali. Tiamaa. Heavy Tama. Rosa Bye Bye. E vai le mataofi e pe ana fai ai tuma. E le avia in fai mata ai via ai fa. Le Rosa Ha, il Factor Tawang. Le tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o le sifofonga o le aturu le 2AP. Le nei tai au fou I ama le nei a so fou I le lofa maleanga le leo le tua Ia ua mawhai e fou ne tātou au lea Ia mai le nei tai au fou Ia I le lofa fou I maleanga le lei whai peo lo tātou tapa au sidi le langi Ia e whiwhi ai Whata lofa maufa lofa atua I lo tātou tunuu Ia I le nei tai au fou Ia ma lo le ala usu ma lo fou I le Maleifo mai ai whanunga le leo le nei tai au fou So I fo manuia ia I le tai au fou o le nei fo I asu tofi le asu sfun marvalu nei ia o se te manua fe lua se fululima ia I se isi fule nei o fo poponga o le tātou polkalame o le tā lofa Samoa e fifi ai e whata lofa ma o fo lofa tuai ia I le pa ia maulunga si o tātou atunuu ia I le nei vaenga o le tai au Ia I au ona tstofia le tua le ainga sa le vi ia lo fa pena ona ta ape ia I so se fata faitaulanga fia ia mfafale le malu ia wale asuina o le puna vai o le ola ma le tala ina o le fina ngalo ia o le tātou tala pa au sini le langi ala I lana tala ni lei ia mese ai ia o te tai o le tātou watunu io e le tafatofu a le tafatolu o le whainga malo o le tātou watunu o Samoa ia le fionga le fonga fitalai ma le mamalu o le pāle mene ka le pāle mia ma le kāpeneta ia mei se foi ia o le le whaamsino sili ma le vaenga o le whaamsinonga ia mei se foi tupu matamali whale upolu mwhailaunga ia whapea ia whale tua matausi tupulanga talavou ia mei se o le whanawiti ia ile ni tai au fou ma lor soifu manuia tai au manuia ia ile nei fo ia so fo
ile alofa malanga le lei fai pea lo tatu tapa au sili le langi ia ua mawhai ai ona whaopopo le soifo ma le ola i le tatu watunu lea wa tatu whailo ai ai ia ilo maunu ai leo tu onu tu maua i pelevi inga ma le whamanu sili lo tatu tapa au sili le langi ia ua whampena ona teita i mai ai lo tu soifua lau le lei ia e misai o lo mato wola ia awale tautuaina ia o tiu te foi manga luenga o tutofi tatou wele tuele fai mo tatou i so tatou vi inga ia ai ia fabena ona maualunga i pea le suafa CCDS o lo tatou tua io e fatalo fatua il mamalu o le tatou antunu i le nei vaenga o le tai au i samo nei ia mai se ia so se tu o le kelope ia o lo mawhai ona mafuta mai ai ia tunu e mamau ia i le tau tua foi ma le unanga la wala leo le si fongo samo le 2AP ia e mai se foi le ala ata lau TV va io e i le nei vaenga le tai au se fo manuia vi ia le tua io e ia o le nei tai au fo waia ia sa tau mate la vele ete pe tua foi mania ia wale se ia le atunu i malolonga ia ma tau tonga foi to fanga i le po po ia ai sa tatou momoela mamanu ia sa mala ia tia le winga le famtalanga foi le tatou fesiningia pe tatou tito ia ulia mele nei tai au fo ia ai le leo lewa malei fo mai fanunga le leilo tatou atunu ia wa foi tiu te manga wengo le nei vai aso le to mamau fo ia umal nei vai aso le wa su tofi ia tai au le aso fo leile ia umal nei vai aso ia tu langa foi o fe au masani o tiu te foi manga luenga o fenga ye maluta to wantunu ai me sai o le fanau ia onga ia ile tulanga foi le o tapenanga anai fanau ile tulanga ua iai foi le nei vai tau ia awai suenga fai taulia o le nei tau sanga ia po suenga le malo ia ene ngatai ia o suenga fai u i tutonu a onga fa malo atuai fa talo fa toil fanau a onga le nau wausu ia mai se le pito la awana i matua i le ala po te pena le whanau a onga ia mai se foi te pena le lunch ia ai mai se ia o le momoli ino nei whanau ia i whai tuto o whale a onga ia male toi anga i mai ia o le whautuanga masani lava ia male tu alalo e tu minatu ia tautua nalo saunga le mupe a whai o le naua e mafuta mai lunga le awala o le fangu lava ia male tu alalo le na le tato por kalame ia i taia uma maaso uma ia mai se lava ia o teimi uma e whapenao na vatu ele wha amanatu ma le tunga lalo ia e upu fo ia e masani ai ia ele o ia le matupia le manaia ia na o le tunga lalo ma se tata longo ma se fau lava ia e tu inatu ia i tafa vo ele mamalu le tato watunu whatalofa ia i lato o le mai mo mai ele ngata lungo le tato Facebook page ia mai se le tato YouTube channel ia o lo whapenao na mai moa ia mamoni mau mai fo i le tatou por kalame ia i le nei foi vai aso e mai se ai ia fatalo fai ni sel mamalo le tunu le fato ato ai tau no mai le pona po nei foi i le vaveao ia le wa ngai mai foi ia e asia nei ainga ia po ni fala velave foi ia e mai se ni se tulanga ai mai se nei o tatou turisi a warm greetings to all our visitors from overseas. Welcome to our beautiful island of Samoa. Enjoy your stay here. And especially to those who are their first time here in Samoa. Welcome to our beautiful island. Ia nei o tatou turisi. Mori mawina lunga le upenga te whailangi ma lunga le Facebook ma le tele o nisi o vaenga. O lau mātau wale o le mānaia i o nisi o review ia o ni comment o ni whamtalanga voi e nisi o tātou turisi. Le wala tō mori mawina le matango fio Samoa. Po le vaenga foi le o lea e maketi e tua i fafu a whaongai na upupe o le e maketi e tulu tātou atunu i fafu i ona fōlinga lanu lau ama i ona mataanga ia me se foi o ni pine wha mau ni tala tu a waipe o isi lea vaenga e tele na tuli mai e nisi o tu risi ma nisi o tangata ta whao mai fafu
ole famatala to le tala ale ye pine fa na pine fa mau e pine ai ye famatalanga ia fa malo fo initial malo le tunu ole fa ia tina e fa pene ile tulanga ile fa mamaina ia mal tulanga ole te wino vainga fa pene ia mo wai fo se alanga oa ia ai moani si vainga ia ai ole tulanga mana ia lava ia ole fai ona avatu ia famtalanga le nei ia mese o tulanga e fala bilo e foi so tato watu ai mai sela e pe yo le nei vai aso ia i lo tau matau to ile sala lawo news ile lalo langi ia mese foi yo le tato i tulangi le nei o le Pasifika po le region le tato region le nei o le Pasifika ma le Oceania le fatau tonga le fatau te ile aso lua le aso lua ia what historical day fu ia Samoa o le na auto lua ai fa moi o le nafu ia so ile tulanga o le fatau to ino le parliament fu valu le tunu ia me sai ia ua sila mi o le tatu wa tunu ile fatau to ino le cabinet wa mantua o fa moi ai e tele ina il fatau to ino le cabinet e tele fatau te il mauto le fale il malo apol mauto il malo lungo il portofono fu le fono ai il cabinet le ele to tele ini se moni mawina le bingo fam telanga fu le e hanga ai e moni mau va ngale ai o le au ta o le fina ngalo fu ia le teita i o le atunu ia me se fu o le tatu finga malo se tatu moli mau fu le atunu le ngate i samone o atunu mau le ta ape ai lo tatu atunu ia atunu mau ia wa faftai fu le teknolosi ia male vave ole upenga tu failangi le wo ye wo mu faiana e mata mai wa fa pe telefinga luenga ole em faiona mo wala telefon e mata mai tono o lo mauta polo blawa e pe ala ia ole te sa fa ye mo o tono fainga le fantauto ina ole tato fainga malo ai me se ole tato pan mene o se tulanga mata ina le na se ai ia me se o leo wa amatana fanga solo maktoenga lue le tato fainga malo ia ile nei time fa malo to foi ia ile fa to fa la inga ia me se foi le to fa mau foi wa ile afionga ile ta ile tato malo ia me se tato malo le botu le mai tato te talo i pele tua ia fa penauna fa fo lo le malosi ia o le soifua ia fa penauna te ina ile tato wa tunu wa tatou te fai ala vaneimia ia tatou te fua uma lungo le malosi e tuina mai le tatou tapa ausili langi e fa wa ia tatou tiute mo tatou nga luenga o te tofi tatou pe no fai atu e le fai mosesi ia ai ole e pe ole mea taua lava ia fa pena ona mawalunga i le vi ingo le tua ia ile aso foi ana nafi ia le ana mo wai foi ton foi mon mawina tatou atu le na mo le filo inga le fionga le taita i le atu le fionga le palmia la aulia le mali toa polanta i va fosi male vasengo tu stala ia ile tulanga foi le sa popo e lo de taufi ia ile au fingal bengal malo na avi ia le tua leo maua le tatou fainga malo e o mai foi taita i le tatou atu ia le laua mata foi le latou au nanga ma le latou tautua pe ano fai atu tatou tatalo pe tatou tatalo pe ia le wole to ma foi to tolu masina i to ia mai alola i ole avalingo to tolu masina to mai alola i ole ni tau sanga lua felua su ma lima ia ole o tal tonwa i ole sao sa moile i tono le ni masina sa luta i ari tai e veise ole ni tau sanga telo mtau pu sa lungala lo fai ole fale a fofo yo ia ole a to fofo ala mea le tatou atu ia e whaafitai e foi le ainga sa le vi ia e meise ai o na tofi o le atua o lea lava sa la tautu i le foi whapena o na turi vai i luma o le atua ia wase sa mo manuia
ia masi Samoa file mu whapena ona manui ai ia lo tātou watunu. Ia peo o nisi o vaenga ia e mua i whatalofa tu lava ia ma ofo lofa i lo tātou watunu. Ia pei fo iona iaile nei vaenga o le tai au. Ina ua toe sifuna lima minute leo ua toe o na tale o le itu lai fitu. Ia tala foi le tātou le ina telefoni luata si whanua o. Ia ile mamalu le atunu e mawhai ona vala au mai ia tuina mai foi whatalofa ia o whaafonga foi nisi ia mamoli mau mai foi nisi ia ole mamalu le tātou atunu. Whatalofa tuai ia tātou paanga masani ia e tamai a mau maloma la tuai inga mafuta mai nai whale asiu ia le moteli sala fai mafuta mai foi le sunga ia mai lolonga ia inai vailo palauli ia ai mai se ai o nisi o tātou paanga il moteli sala fai ia su atu mua ia o ngasu ia o nonu ia ai whapea foi ia le sunga ia lolua ia po le sunga foi le tautai ua peo le tamahai lolua e vivieta o tuinga tai ia ai whatalofa atu foi whatalofa inisi o le malu le atunu le ua comment mai mafuta mai ia whatalofa atu ia lai fale amba ia lau fau malu ia whape mai morning ia tai au manuia ia ni vaenga o le tai au MJ Sapati Richard Silipa whape good morning from Melbourne Australia manuia la masinga o le ni yaso whaftai whape na fo i lau sunga Soli Tubuola ia whape mai good morning tai au manuia whaftai le li i mo le ni yaso manuia porklame ia o le ni fo yaso God bless whaftai ia whape na fo i ia whaatalofa atu ia afamasanga Sam Sopoanga whape mai tai au manuia i lau fionga i le ni tai au fau whaftai ia o lo mafuta mai nai tia papata ia whaatalofa atu ia i lau sunga po lau fionga fo i afamasanga i ni vaenga o le tai au ioi nisi o le mamalo le atunu o lo whape na ono mafuta mai ia mai mo mai i le tātou porkalami ni vaenga o le tai au se sina whawhiwhianga tue liu mai whauau le tātou porkalami whawhiwhianga mai lau whai pese leone high school kwaya ma le pese lo moenga i le papa.
Samoa o so o fale moere nei mau mai pele ngila o laula au I laula I tio fa fonga e tu e pi. Le whawhiwhianga nāme leo whai pese o le Leone High School Choir I amo le ni fwy vainga o le tai au e pi fwy o na whawhonga me ilu tātou atu nuu I nā watoi 20 minute o tutoi o na tāle o le tu la e fitu mantua tāle fitu o a tātou talafou e api ana sauni am tāpene ina le vainga o talafou mo le ni vainga o le tai au whamalo le usu le toa tele wau te tali tonu ya la vai ya inisi o matua I ta penanga nei whanau ai pe o le vahenga le wata moli mawina fu ile nei vai so o le matua I susulu matango fiele la ya ile nei vahenga o le tai au fu le wo ye ma le tatou vala au talofa alofa ya so fu manuia alofa la vai la usu ya ma lo fu le usu ya ese le lo fu ia malie malo si ale wa lo ai ngai tong ya le ulanga na so longo le paso so ale ku mo ka ko malie ya ya por ir pa kai le ku ni ka yo ya tap kai foi lo pio ioi mo se avongo fa yo mo ni ka yo fo ya lo fangia de li la kulai mai foi por un fo fa sal la nia ya dai lava ba como pele ukuma sang fa como malo si tingo ya si lava malo si vale nganga ioi na ma peole ulanga le ke ngala la file talofa le aina la fia mai longa ma o le almenga na la fila wolinga va ya kwa me sofa I almo kwa pelo me sini nga ke longa ya uso o me na nga ke le ino uso ye o ke le ino ala ya uso ya uso tau fa yama tau vale con umele information no le pe yo ngai le anga communication mal information tau vale con un camin no le yo ngau ka ngai mo le mango wala wa ku ya con le lope ke wa suya ni finga malo wa ka ko ya no mga mi ya se po le Vodafone ya mana ya wala wa ile le po le titi sa iya ya la mangingoi la pe vala wa ku titi sa ya o lo nga voi la le be ya o ka ko ngumela ngai nga ngumela Vodafone titi sa le te ka o nga va venga umai la ka yo kulanga nga iyo ya mel ni ta ya ka mai o Vodafone pe va pe ka ngule fa mo mo pe va foi le ase kulanga o yai iyo ko fa ma kapa se fingalo la fa ya le kulanga ya fa kai malo mana ya ya o ka kalo ala ko wi fa pe ka kia kwa nga iyo mana ya ya kulanga la le umi ka kia nga ka sa ya le se me o yai iyo pa pe wa ka lu ka ke fa ke fungi o ya se la e amel ni ta
Ya mel nei tai au. Panguia va ve kai la. Yo ma vo ni tai au. Ioi. Mo wale. E fia foi mai le li. Ioi, vi ia le ali fo popo so fo male ola. Yo. Peole. Ulanganga ave ali pa pe kai kupa. Ongole. Mo fayonga pupula o kamaka se kulo. Pa ponganga po. Yo le alanga pa kai ia ile akua. Nyanga mo fayonga ko va vai por makango fio meu. Ia lua loa fa fonga ko lo si fo fonga makango fio. Esa la cara ka mai ki e mo ia. Tau ni mai. Alo bang ia ri lo kiuke. Faftai. Tai lava. Ko ta ko pa nga uma masio ka ko ko. Ya mang ia ke le ni ia so mang ile. Ya, faftai man we vol ne yaso. Ya va pena vo. Ya, soi fo. Yo inisio tatou paanga masani mantua le tala tul tatou leina lua tasi whāno o ia mo nei minute toe ia whaafonga leo lea tunu i tala fo talofa. Kaya mamuia. Ia, soi fo manuia. Langi mama. Yong kupai. Ia, tai au manuia ma lor soi fo manuia vi ia le tua ni tai au fo. Ia. Pora o fiong al fong skalai o Vayang fai al kuaipi. Faftai, tai fai ea. Maua so finga ngalo, maua so manga. Ia wale, longo puyari i. O mea wa umbonga kukupu. Ia, o mea ho i ele kukupu, ma mea wa kau kukupu. Ia, ka kouki whaangongo mangu i lea kua. O mai le fi le mu. I finga ngalo mamanga. Maua aile. Kofi malie male mafukanga le lei male makango fie le fafonga mal silsila le ali ya pakalo faku au ngau malava asioka ko kungu so se faka fai kaulanga e fia le ale kalesia mawolo ko manguia mawolo ko soifua mawolo ko fa fa le kua ya wale pakingo ingo se au man ngwengo wala awai ya ko sunga ni dai lava pakalo fa ku fo si ka ko malo Samoa o il fo si Samoa lo fa fonga mai ya ko mama ya vi ya le ya fo ka ko wo vi ni ka ya fo ile ilo ko so fu mo so ma ko wola pakalo kama mkinga ma ku lo se alo mo fa nga ya onga usua ya ku fo i alo mo fa nga ngalwe pu ile ilo ko fa fo mo ko fa loko ya e loko foi ya ya itele anga le yo le ku pakalo fa ku yo kako ba anga malaba moku i pulong me se ko mo ya ele nga ka foi le moku sa ya ku le mangu ya pakalo fa ku ni kaya ya pakalo fa ku ho ina uso lo fa penga nga ma wa mai fa sala lo ngai dungo le basa ya pui malkia lo ko so fu ele ele nga ka foi le o ko le ba ya mo lo ko malos pui malkia fo o ko ele ya pakalo fa ku so se wo la ba ya so se panga lo fa fonga mai ya pakalo fa ku ni ka ya o so ko malo Yesu Cristo ya foi se kai mo la fa penga nga ku fa ka si ai le ka ku vai nga fa pu fa il ku ai pi ya anga le le ku mo lo ko finga lo fa tai lava mo malo so ai ya wa so ka ko wala le o ku ai pi ya fa tai dai me se lo un fa ngofie ele fa en calmo oye fa ngofie langole munga ngo ko kanga kam fa kala fa mai o ngo fa ngaka oi sorry ya la wanga ya fa so ma la fa kalo fa kaya kalo fa ku si ngo fa ngofie o fa le asi ya tele lo wanga mo lo ko mo lo ba fa ya oi ko so pala si lo fa fonga mai ya alo fa kele kulava mo ko aftai ya le yo le ku ya afoyo pa fonga mai nga yo ka uso ma sangi ya ma yo lo ya le kwa uma ku le mo nga ngongwa ya pakalo fa ku ngong mangong lo ma mama
Ya mai se ngai kinga ngai kama ku ku ka ko pa ang. Mai se po uso mo ko pa kinga ya pa talo pa ngai ka yao. Stai. Ya. Ya, malo. Talo pa nga ku pa ai. Ya, malo faftai mo malo, faftai tele lava mole, fa manuanga ia me se foi. Ya o le fata lo foi le mai mo fa fonga mai le tato wa tunu le ngati sa mo nei ma tunu mo mau manu tele ina tato filo ai pe sal tonu ke wa ka mo mai ya sal tongi ya ma se po mo ko mika ngai ka yao ya ka ku ko e ai pe o lo mau ko ave io e ka ko e la ma la mo ile mo ile uma ya faftai manuel nei aso ya ngapo soifua yo nisi o tatu paanga masani ya misi ai ya o le tatu fantalofo le na mai le tamafo ya le uso ya mo malo ya inai fale asiu ya wal fa mai foi fa nunga le o nita ya misi ai o le ainga ya wata penanga masani le wata tonu le tu life itu ya usi mai al fa funga le tunu ya tatu telefo mai le vaenga o telefo. Fia lava te fa tala fatu le nei tula ai alo mai o tatou tala fou mai vai fanua. Ua pasia lo ia le kapenete le fautua ngai tuina tui le ama malu le malo a fionga tui maleli ifano va ale to aswala vile lua. Le pasia i leo se vai ngā tupe fa o ngai ne le malo ilo na tulanga vave mana o mia ua iei nei. I le felo inga la fionga le pale mia la aule le mali e toa le watea plate eva fosi. Ma le vasenga o tusitala. Na ia whaailo ai o le unga leo le funatanga a le kapeneta sa whaatinoina. Ia, o le so, whaari manino ai lau tau no whanga tusitala o le upasia lo ia le kapeneta. Le whautuanga tu inatu le tatou ngao mamalu le malo. Ta pena ina le tatou lo yesili. E momoli ai le talo sanga i le tūlanga upasia le kapeneta. Le tatou emergency budget. Tasi o lima i lalo le tatou whaavae o lo ia inga e whaatanga ai le whainga malo mai le taimi i le taimi. Ini mata upu whaafosei. Po se taimi fo e whaafosei e tatou ni whaale lave, whaale nā tūla. Ia pole a lava fo le tūlanga e o mai le taimi nei o no whasuia inga o whainga malo. O le so, o mata upu na lo tel kapeneta, ua pasi ai. Emergency budget e tu inatu la fionga i la malu le malo. Ua whailo fo i le pāle mia vaenga wa ave i le wha mua i le wha o ngai na o le se leni. O nei foi sa tu ina mai li poti alo ia le mtanga luengo tupe la tau te wha i loa ina mai. Mafu anga o le ala tapena ai le wha moe. Mai leva yaso, ma leva yaso e tu ina mai ai. Tupe e angai e whaatanga inai le sainia alo ia mamamori le ao le malo. Ia tusa matulanga o le tulafono o le tasi o lima. Fa moe la vaia ina ia aua ne ito alia mai leva yaso ma tongi o tangata whainga luenga tulanga o whaatinongo tiu te whaale malo o tangata ngase mo le awina atu i fafo ma le tele o isi mata upu o lena mamori mai nei le tae au le ofisa o le tupe ma le o whai el whai unga le kapeneta i le so pasi alo i el tatou la la aloa e tango fia le tasi o lima ina ia whaanga i oi pele tunu. Ya, e manatu o inae tari e fo i le tele o nisi o atunga lunga. Wa e tau mai nei li tātou whainga malo. Peo tasir vai aso, o na leto e maua le se tongi sesi. Al taimi nei lava, o leto e maua ni ova taimi mani taimi sa whaasiri, a wanga luenga mo le malu o le tātou, o whainga luenga le malo. Pei tai wa tā pena, e wha mua o mamai e tātou priorities. Wha mua tu tongi o tangata, wha mua mamai tulanga taunga se ngase,
Whātūlanga uma mai mea alwhale mai, whātūlanga uma mai fo'i. Ma mea te tauna ave i eil wha mua o ngā luenga whātino i tu tonu o le malo. Ma lea ua manatu ai. Le upasia alo i ele so. Ma le a whaasolo me e au noa ma se tātou toe popole. E pe ise tūlanga la mati aile le toe maua o tongi tanga te whainga luenga. I lesi lua tolu whāwa i aso le rumanai. Wa whailoa le pāle mia o tūlanga tau o whataimi o tangata whainga luenga le malo. O lea ua lafo atu le kāpeneta i le minisi tau tupe ma le matanga luenga. Wa talo sanga ina fo i tangata whainga luenga le malo o lo oa afia i le tutou ngia o lato o whataimi. Ina ia lava pele o sai. O lea ua tāpena le whainga malo i vaenga o manei. Ai o le tūlanga mautinoa e totongi umalava o whataimi sali i maua pe a whai olo o wha mau uma. Ua momoli fo i le whawhetai i le matanga luenga o tupe, ona i lela i titi le tūlanga i le whaafoe ina o le lato whasoa. O awhionga muli pola ana Rosa ale mulio o matoe lupe pa mulinuku o Nesemo. Ua filifilia nei e avea masui pale mia. O le nei tau finga i tausanga ua mawai e na o le tasi lava le sui pale mia. E nata tau aveina tiu te le pale mia pe awhai e tu ue le pale mia le atuno o, mo fonotanga i atuno mamao. Ai pe tai le tula i mai o le whainga malo le nei. Ua filifili ai e le pale mia le a fionga la au le male to le utea plata e vafosi. Sui pale mia e toa lua. O le fionga i ato e lupe, pau i tele o Nisemo. O le sui pale mia. E amata atu i le solo na wha mamaluina se iau lia mati o le lua ape lua sifuru malevalu. Ta whaioi o le angafa maia, ta ngā luenga te tele le malo, waunanga te tele. Minista langolango, le fionga ia tautu ave, la whai tele, waloanga tai titiona. Tolu, la fionga muripola ana Rosa ale morio. O le isi lea sui palmia. E amata lo na wha maluina mai a perila luafe lu suvalu se e wha iwina ni no fo inga luafe tol sfulu. Le angafa o ia ma le vainga mtanga luenga o tupe al tato malo. Tanga luenga o wha lapa o ptonga tu maoti ale malo. Minista langolango. To wha ia asiata tavu i tafu sa le vao. E toa tele niso le atunu usa tu fesili sili lava pe aisea wa to olua i sui pale mia. Ma wa tali manino le pale mia e tu sayo le mafu anga. Na afu ayo na faya le ni swinga. O ila ua iu firifiri le so le fionga e toe lupe ma le fionga e mulipola. O senior members o le whainga malo. A to te siri vivo e ile taimi vo ile a halu pale mia. Ona firifiri le o le acting prime minister. E iai le tūlanga whae te tenga i lo utangona whae te itai. E te tau o na whae te te tūlanga ia o na e fau uma le kapeneta mo le taimine neo le puta wha solo ngā luenga. Po ai alau mātou tō tōru e nei. E te tau lava na i le tangata e mauti no ai. O lo o sanga le mea security wise. Po ai uma ai le taimina na e tō sifia e le ima whaina whelua i tele tuala i malanga. Aisa e tele na malanga la fionga te mai te parimi. Ia fa penana puni ti ai lona va no ia na fa untanga ma meu. Anta walu le simin style represent. Ai wo manatu. Ato tolu mato. Pe o tele nei ala lava la ua. Pe le ia fo se tasi ala ia le sitanga te tua ia. It's all about dedications of authority ma faile me te tauna fai mai le taimi. E fuanga ia au fa solo matu minister phone. E iai fo le lato teimi, e mala mai, ma lava le lato silifia. Ia, no o atu le na fo i vai tau, lava le lato tapenanga mo le tule mai. Ai o le nganga e sui tu la fono. O le so, ua mātou tapena ai le mea lea o le tai lua tau sanga ma le afa ina ia usta ia, le tu la fono e tasi le sui pāna mia firifiri lalo le wha vai. A ua mātou tapena,
A tātou wha ngā solo I te tono lesi tausanga. E sui le tūlafono. Ina ia wha malia ina ila tūlanga leo te wha matala tua. And we decided e ui le awala tūlafono nei. O lena whiriwhiri e toa lupe a matatu nei. Lana tui parare mia se I au lia a peli le lua whiru furvat. Ia le labalai lunga I tono le tūlafono. A maia. Ien tau ave fo ile e muripola le vaenga murimuli. Al tūlanga lava I o le vave na sui o le tūlafono. O le vave fo ilana mai mo whaatasi o sui parare mia toa luilu. O se tala whaasolo pito le nei mo Samoa I le tūlai mai fo I le nei whai ngā mālo. Le whiriwhiri ai o ni sui pale mia se tō lua. O le awhionga ia awa paau muli pola alu I tafua. Ua whiriwhiri nei a vea mafunga whitalau le mauta mo le isi lima tausanga. Ai o le uluai tamaitai le awhionga a whamasanga leone mati wa ili masame. Ua whiriwhiri nei e a vea masui fafunga whitalau le mauta. O le tala whaasolo pito I baya ingo le pale mene o Samoa o mawai. O se ulua I taimile nei ua whiriwhiri ai se tamaitai. E a vea masui fafunga whitalai o le pale mene. Ai le whelo inga atu si tala ma le awhionga le pale mia. La auli le mali e toa le utea plate wa fosi. O lo iai le wha moe moe e lua sui fafunga whitalai o le pale mene. Ia, o le wha moe moe fo ina o lo ilalo I whainga wha vaya e le wha tuatua I le tuasa mo utasi. E lua sui fafunga whitalai. O le mafu anga fo. Na alu lava. Wa fio le fonga whitalai a pali I fono. A fio ia aua pau isi fono. Ai tu ule mata. Under the standing order. Ele mawhai no ese uma ia fonga whitalai ai tu ule mata. Ona iei emergency tutupu ma me uma le tunu. Ala iei tangata me whai na whai le fono le parliament. That is in the standing order. Ia ele taimi wale mawhai e ua paau, le mawhai pari. Le na tofi ai ale vena e whai masui fonga whitalai nā taimi. E alua tau ave malanga mo le mota. Ua mātou talitonu la, o le tasi le whainga whaavai fau, le la tātou wanga i e. Ai a maira whaataua, e tina lesi sui fonga whitalai, ai ta mā lesi sui fonga whitalai. Wapena fo ila le gender equality lea, e tina le sui paramia, ai ta mā fo le sui paramia. O le mawhauwhaunga le nā na whatu mai tua I temi o tāpena mai le anava tau o le whatu tua I le tusa mo otas. Le awhionga lau le mali e toa le utea plata I wafosi pale mio Samoa. O le sotofi le vai asone o le ausui ai le whanatanga mua le komisi wha pale mene. Mo le whaatulanga ina o aso fono le pale mene mo le tausanga I lua whelua lima I le lua whelua ono. A toa I manisio ngā luenga ai meso le tau avena o tiu te whaatula fono ino le komisi. Le whaasile silanga le fung fitalai o le mauta a wapa au muli pola alu I tafua. E le komisi wha pale mene. E pe o naia iai tu la fono tu mau se lau fitu se fulu. Lona filifili ai o taitai o vaenga wha au po fai. Masu yusu fono. Wa filifili ai le fung fitalai o le mauta au wapa au muli pola alu I tafua. E avea ma taitai fono le komisi. O le sui fufong fitalai, a whamasanga, leone mati wa ili masame. E avea masui te fono. O isi sui su fono le awhionga le palemia la aule le mali e toa le o te plata e wafosi. O le taitai o le tuangai, a awhionga tule e palu pesoli ai sa ilele mali e le ngoi. Vatasi ai masa sui su fono si ni e toa fia le fufong fitalai. E avea masui o vaeng whaapufai e ngai e le malo. Na filifili ai le awhionga awhia me Naomi mata afa I tatonu o le komisi. Wa tātou talafona mo le nei tai au manu e tele fi mga luenga o le awhia ngai mele atunu o. Tamai tai o matha tamata whaavai mele vai ngau talafou ia o vai whanua o le tātou hala leo
Ia me se foi o le tātou wala tanei le TV iwa. Ia ma le radio 2AP. Lena sau nia tāpena ina whonga ina atua tātou talafou mai vai whanua mo le nei a whiawhi. Mo le nei tai au. Ia i le mai mo whawhonga mai a le tātou tunu. Ia whatalo whai nisi o le mamano o le tunu o lo mwhaiona mai mo whawhonga mai le nei vaenga o le tai au. Whatalo whatu ia Rimonsia Sabati whape mai good morning lavea manuia lo waso whaftai manuia whaile nei aso. Vai la faele fa pe mai good morning ya o lo o mafuta mai foi ya Yulia talisoa te manuia fa le tua mo le ni aso manuia fuanga me fe au ya manga luengo le ni aso ni so le malo le tunu o lo mafuta mai lungo le tanto YouTube channel Augustino Fausia morning watching from Singapore. Oh, alofa atu isi o matu ainga iwa yusu manuia ngā luenga. Ia o se tasi fo tātou paanga o lo mai moma whafong mai tātou proklami nai Singapore. Mauloto tu valo soifo manuia malelangi e mama vi ia le tua wa tātou au lia maile ni a sofou o lo mawalunga le au ino le masina i lau fionga le i le nei vaenga o le taiao ia le nei ua fato o e lau to e lua se full fa minute o na tale o le itula se full tasi le taiao o i Long Beach, California. Ia mai a mauloto tu valu lava talo fa Samoa manai al Port Club e whaawau i le aso malore ngā lulua whaftai. Jay McCarthy whape mai good morning o lo mafuta mai nai New Zealand au Kilani. Ia o le nabi o na whaafonga le tātou atunu i le tātou talafou ia pifo i o na iai le ni vaenga o le tai au le ane sa mniam tāpena ina Martha Tomato whaavai o le vaenga o talafou mai vai whanua. Ia tūlanga foi ua ta oto ai foi ia le la sanga mo mua ia o ngā luenga le tātou whainga malo talu o na whaatautoina i le aso lua ia i le nei vai aso pena o tau le teimi masola e pe o le vaenga lea lau o laa ia i le tātou whainga malo ino mo mae a le whainga filfilinga le tātou atunu ia au kuso le o mae a ma le whaatautoina o le tātou palemene se fulu valu ia ma le tātou kapeneta le lau o sa vali mo mua ia leo mo la mua i lana la sanga mua ia o le tilo le wa mantua o le sa le ipasia le tala o le tala fata o le tupe i le te usanga nei lo filo limo lo filo ono ia pe fo yo nai ai ia o le lana na pasia i loa ia pena ia lo le tunga foi lele mai le la foi pa inga utona ia tu ia i le luas ful pasene foi lele fa wau mai ai tiu te mga luenga le malo se ia mai a whaatautoina le tātou parimene meisa le kapeneta. Le alawa mai a, le alawa la ale fionga i le teita i o le atunu, e meise fui o lana kapeneta, ia a wale pawapea o le na manino, ia i lalo le vaenga o le tasi o limo le whamau Samoa, mwhai on tua tu le fautuanga, i o le fionga i le au mamalo le malo, ia whapena i fo i le fautuanga, mai le tātou kapeneta. Le na sau no manino il teitei o le atunu, ia whamalo, i o e vi ia le tua. Le ua tula i meina i o tātou teitai, ia o sila foi i vaenga i avi ielu whamomua, ma lea vaenga i le vaenga, a wai le whilo inga le fionga i le teitai o le atunu, ma le vasengo tustala i le suana nafi. Ia o na ia sau no manino ai, e whapea, o le whanga solo. Tūlanga foi lele o ngā luenga e mantua o se mea fou ia e whaso sono mali ea e le whape whatoa sau whailoa alu lo malea tō lou ia le nei vaenga o le tai au ia ma se upu foi tu lou foi tawhatafa o tātou te tai o vaenga le nā leo sila ia le tātou whainga malo ia me se foi te tai o le tātou atunu ia i tūlanga whape nā whaamalo atoi foi le fionga i le palimia la au le almali toa ia a mese ai ia o lana au va le nei foi wo se e mai le foi ia o wale te ita ina o le tātou atunu nisol malo le atunu le mai mofa fonga mai ia whatalofa tu ia misi so na lote whape mai
Talofa and good morning. Manuenga luenga le nei aso a lolofa mo ainga I Samoa. God bless. Mafuta mai Brisbane Australia. Lena se fika fape mai ya talofa lau sunga le fonga programe ya whaftai, whatalofa atu. Alofa atu na yo matua ya paietea ma whenumiai. O loo mafuta mai nai tufulele atina sila. Fape mai good morning, watching from Auckland, New Zealand. Good morning and talofa lava. Ya tato pa anga o malava. Ya ele ngati samonei. Misene yo tanto wahinga ya tunu mamau. O loo susu e lava le whaamalama ya matilu tilo mai. Lofa mai lo tato wa tunu. Ya wa foi ya tiu te mga anwenga. Ya misele atina ina le tato wa tunu. Duwaina foa. Fape mai taia manuia. Ya ile nei foi taia fou. Ya whaatanu whaantula sunga duwaina. Ya ile nei vaenga o le taia au. Sa sino whaafi fianga mele au pese ale kolisi maulunga le fifi. Ya mis le whaafi fianga malepese maunga loa. E te liu mai whaau leo le tato porklame o le talofa Samoa. La
aloha maloni ko ko vani tolo tani tono we ahwe mahe ia mai lai vai tato ai hawalolo mai tu e pitenge lima hae ulu amo mure no ei o se pao pao pe pe a ilunga o pe au Nisi o tātou whawhiwhianga musika sui whewhiloi o le nifo I vaenga o le tai ao be o na whaafonga mai ai. I le whawhiwhianga nā mai a Asuao Felice Mikaele ma le whawhiwhianga se tautai ia I le nifo I vaenga o le tai ao tautua. Ma leo nanga la wala leo le siu fofoka o sa mo le 2AP whapena o na teitol waina I whawhiwhianga a o musika sui whewhiloi foi. O le ni vaenga o le tai ao be o na whawhiwhia tui foi. Ia le sunga fo ia Asuao Felice Mikaele. Ia I le neifu I vaenga o le tai au I Polokalame whangaso solo. Ia mese ai o whavivianga I taitoluaina ma le mamalu le antunu. Ia mese ai o le tūlanga o le whangaso longa. Ia Polokalame masani ala wala leo. Whatalo whantoa le mamalu le antunu. Pea whaile na whantoa maua mai a tātou. Whaasala launga ia mese ai ia o a tātou o le tātou Polokalame I le nei fo I vaenga o le tai au whamalole on sai malo fo I le la usu le nei tai au fie whatalo whatu ia lena se fika whape mai momoli antolo whaanga I si o nephew ia Peter Hemi male tuangane ia whamanatu o la ua tuangane ia male la tova ai le wafu o Savannah ia Georgia o lo mafuta mai la ua male la tova ai le vai ngole tai au aviata famuina fa be mai tai manuia lo sungo tula I mai le foi le ni tai au manuia ngaluengo le ni yaso fa be na foi ia I lo sunga Kiliona Collins fa be mai good morning talo fa tu lo sunga ia o lo o mafuta mai nai I Melon Bay I au kilani New Zealand God bless whaftai losi papali talo falava tai amanuia lo fatu isi o matutina ia maave whabea fo I uso matuangane o loo I Samoa manuia tele le neyaso Rosita Augustino manuia le neyaso Samoa I fe au mga luenga io e nisi o le mamalo le tunu o lo whabea naona mafuta mai a tunu e mamao ia moli me foi ala to lo faanga o nisi o matatia o nisi foi o tala ya wa mawalunga I foi le city o Samoa le ni vaenga o ya male ni foi time o le tulanga le tatu o sisi wo me mafa le wa mai alle la to tablusanga e o le Commonwealth le na awaya to ai intia ya o se tulanga mata ina le na yelfa mo le aso na nafi le na lato filo ai foi male lato major sponsor ia mise o le lato langulango o tu o le National Bank of Samoa ia I le tulanga foi o le langulango ina o le dato o sisi o me mafa I le unga o le vaenga fa be mai e tolu pine auro lua pine siliva fa ia matati a fo o le Commonwealth na fa tuina ia maleono o Shenia Records ia po o leono ia o Shenia matatia na whaantulanga ina na whaatuina ele tātou au sisi wa mea mamafa ia whaamaloa tuai ia le fionga ia tuau pepe ma le tātou vaenga ma le asosi sisi wa mea mamafa ile tūlanga maua lunga o le laasanga ia ma le siti ai foi o le tūlanga leawa iai ia le tātou au sisi wa mea mamafa ile nei foi taimi ma le nei vai tau ele toi po ma le tūlanga o le siti ai foi o le tūlanga o le tātou au sisi wa me mafa wa a fua iai ia o le nei foi talonga ia ua te lelo na sao taua I le tūlanga foi lele o le whaamapu e poe o le tangawai o Samoa ai tūlanga o talonga whawambalo talonga Commonwealth ia o talonga o le Oceania ia pole I tulangi le nei ia o se tulanga mata ina lava lea wa
ua ho ia ia le tātou au sisi ua mea mamafa fa maloa toi le fionga ia toa pepe ia e pei ole aso ana nafi le ana fai e foi falolonga fa ma vai toi foi ia le tātou malo ia inisio tātou malo fa aloalongia le ana awai mai le whatutonga o le parliamente se fulu valu ia o le tātou atunu le whatautei e le asolua ia i le presidente ia o le senate ia e meise foi o le fonga fetalai o le maota ia o le malo i sai ia po le whenga malo tutuila mamanua le ana awai mai foi le fionga i le kovana ia pula li i Nicolau Pula ia e meise foi o le presidente o le senate ia tuaolo manai frue ia e meise ai ia o lana o le fionga i le whaletua ia fia pai fruen ia meise o le fonga fetalai ia savali talavou ale ma le whatua ia beauty ale nei fo i vaenga o le tai au le na mau le filo inga mo le tai tai o le tātou malo ia la auli o le mali ato po lante i fosi ia pei fo i ona i aile nei vaenga o i le aso fo i ana nafi ia mantua o whianga inga vāvala lata lava lea o le tātou watunu ia manai o tātou uso i tutuila ma manua ia i tulango whainga malo ia ma whainga paanga vāvala lata tom whai lava e to e so o le so tanga lea ia ma le tātou whainga malo i tutuila mantua o le foi e whafonga ma mai mo maini so tātou paanga i le motu i sai ioi o lo hawa tuaile o nanga le tātou wala leo le siu fongo sa mo le tuaipi ia i le i na i le motu i se sae ia tutuila ma manua ia ai meise ai ia o le whafonga mai nei o tātou uso i na i le whainga malo ia i se sae ni so le malo le tunu o le ma futu mai ia whatalo whatu ia i le sunga ia lua whaile asu wawe mai morning tupa i malo le usu ia whatalo whatu lua ia malo se fo manuel ni vaengo le tai au lena se fika wabe moli atu fo ia lo whaanga ia i mātua i le sea ia whalefia tupu malitina ia atasi i tufu lele whapene o mātua malolo manu malo ia whawais o alo ma emis o alo ma uso matua ngane o lo mafuta mai i nai sina monga manuia fuafuanga ma lava singa o le ni asu lau sunga whaaftai Luisa Lototau po EK Luisa Lototau good morning alo fatu si o matou tamai ali o matua whaafoi Lototau malitina ia fausia malifandau ia Ronnie ma Emmanuel o lo whapeona mafuta atu ia i lau pukalame le ni tai o whawhaftai manuia fi au mga luenga o le awhianga ia i le nei aso Tamara Mikaele Dalofen good morning lau o fionga le tai au nei manuia ia i le lofa ma le angalele o le tua ma lo le usu manuia tiu te mga luenga o whianga ia i God bless you all ioe nisi o le malo le atunu mafuta mai lunga o le tātou Facebook page ia mo le tātou YouTube channel ia le ni vaenga o le tai au pe fo iona taito luaina i whawhiwhianga musika sui whiwhiloi Paul Kalame whangaso solo ia o le ni fo i vaenga o le tai au tautua mo leo nanga la wala leo le siu fongo Samoa le 2AP wha malo leo nusai malo le tawa tai lo tātou watuno ia i le tūlanga i le usuai i le to'atele i tiute mga luenga o le nei aso. Tātou e fwil Paul Kalame masani o whawhiwhianga musika sui whiwhiloi ia o le whawhiwhianga se fulu wala leo le 2AP ina ua toe se fulu ma le 5 minuti o na tale o le vanu mantua tale valu tātou Paul Kalame masani ia o le toe whasalawina o tātou talafou mai le vaenga o talafou mai vei whanua la wala leo a leo tātou iei Paul Kalame o whawhiwhianga musika sui whiwhiloi. Tomua ia il top 10 na le 2AP whawhiwhianga mai leo whapesele malu o college ma vi inga o aonga o le e whakasa i lunga o le tautua ma leo nanga la wala leo.
Sao savali ile ala mana tua le teine tau sala roi mata e malingi fia vaia oile suiti Sao savali ile ala mana tua le teine tau sala roi mata e malingi fia vaia oile suiti tu ole langi ia e pena ta peoi inei mauta la ua pisa a o ai na o ta lima ai e mama ile la langi o anga sala e filo ai masata ni le fa serena se upu e pa umai I lo fofonga ele malo oi ma fau fau ma ai moli ma fetu ole langi ia e pena ta peoi inei mauta la ua pisa a o ai na ua ta lima ai e ma ile la langi sala e filo ai masata ni le fa selena ai moli ma fetu ole langi ia e bella ta peoi mauta la ua pisa a o ai na ua ta lima ai e mama ile la langi o masala filo ai sata ni le fa selena Tau kuleina e aliti ole solo si au si va ile ta'alono Elena lolo a fiona ole ula tai mane wa amora Oe ole tapasa o si o uola si o uni elina mai rona Palongo, e sono e io la so mi lo vavea come lo sia lo otino ile ama io le mana olonto e tasia e la sia unero ma una fili ai lo loto Io umau falu
tali tai Sofia lele ai lo tu ni mase oi lo so sana pule oi ambuia le ao ambuia le po se tasi na tele no mai loti no lo wana na malo fatua bai bai tapia palo so leo me ole sawi le babe ao como lo si ai lo tino ile ama ile na ono to le whawhiwhianga nā mai le au whai pese le puni ala waa e ama le pese fo i mai ua whai mea ai ina ua tātonu le itu lai valu ea o si mai le whawhunga anga alu tātou atunu i le toi whansalawina o tātou talafou mai le vaenga o talafou.
E fia lava e toe whaatalo whaatu le nei tūla ai alo mai o tātou tala fau mai vai whanua. Ua pāsia lo ia le kāpenete le whautuanga e tui nā tui le au mamalo le malo a fionga tui maleli I whano va ale to a sualawi le lua. Le pāsia I leo se vai ngā tupe whaongai ne le malo I lona tūlanga vave mana o mia ua iei nei. I le whelo inga la fionga le pāle mia la aure le mali e toa le watea plate e wafosi. Ma le vasenga o tusitala. Na ia whaailoa ai o le unga leo le funatanga a le kāpenete sa whaatinoina. Ia, o le so, whaali manino ai lau tau no whanga tusitala o le upasia lo ia le kāpeneta. Le whautuanga tu inatu le tātou ngao mamalu le malo. Tā pena ina le tātou lo yesili. E momoli ai le tālu sanga I le tūlanga upasia le kāpeneta. Le tātou emergency budget. Tasi o lima I lalo le tātou whaavae o lo ia inga e whaatanga ai le whainga malo mai le taimi I le taimi. Ini mata upu whaafosei. Po se taimi e whaafosei e tātou ni whaalawe lawe, whaala nā tūla. Ia pole a lava fo le tūlanga e o mai le taimi nei o no whasuia inga o whainga malo. O le so, o le mata upu na lo tel kāpeneta, ua pāsi ai. Emergency budget e tu inatu la fionga I la malu le malo. Ua whaelo fo I le pāle mia vaenga wa am iai le wha mua I le wha o ngai na o le se leni. O nei foi sa tu ina mai li poti alo ia le tanga luengo tupe la tau te wha I loa ina mai. Mafu anga o le ala ta pena ai le wha moe. Mai leva yaso, ma leva yaso e tu ina mai ai. Tupe e angai e whaatanga inai le sainia alo ia mamamori le ao le malo. Ia tusa matulanga o le tula fono o le tasi o limba. Fa moe la vaia ina ia aua ne I toa lia le tunu. Tongi o tangata whainga luenga, tulanga o whaatinongo tiu te wha le malo, o tangata ngase mo le awina atu I fafo, ma le tele o isi mata upu o lena mamori mai nei le tae au le ofisa o le tupe, ma le o whai ele whai unga le kāpeneta I le so, pasi alo I le tātou la la aloa e tāngo fia, le tasi o lima ina ia whaanga I oi pele tunu. Ya, e manatu o inae tari e fo I le tele o nisi o atunga lunga. Wa tau mai nei li tātou whainga malo. Peo tasir vai aso, o na leto e maua le se tongi sesi. Al taimi nei lava, o leto e mauni o taimi mani taimi sa whaasiri, o wanga luenga mo le malu o le tātou, o whainga luenga le malo. Pei tā iwa tā pena, e wha mua o mamai e tātou priorities. Wha mua tu tongi o tangata, wha mua mamai tulanga taunga sengase, tulanga mamai me alfa mai, tulanga mamai foi, ma mea te tauna ave I elfa mua o ngā luenga whaatino I tu tonu o le malo. Ma lea ua manatu ai. Le upasia alo I le so, ma le a solo me e au noa ma se tatu to e popole, e pe ise tulanga la mati aile le to e maua o tongi tangata whainga luenga. I lesi lua tolu whāba I aso le rumanai. Wa whailoa le pāle mia o tūlanga tau o whataimi o tangata whainga luenga le malo. O lea ua lafo atu le kāpeneta I le menisi tau tupe ma le matanga luenga. Wa talo sanga ina fo I tangata whainga luenga le malo o lo oa afia I le tutongi o lato o whataimi. Ina ia lava pele o nusai o lea o bata pena le whainga malo I vaenga o manei. Ai o le tūlanga mautinoa e totongi umalava o whataimi sali I maua pe a whai olo o wha mau uma. Ua momoli fo I le whawhitai I le matanga luenga tupe, ona I lela I titi le tūlanga I le wha ina o le lato whasoa. O awhionga muli pola ana Rosa ale mulio o matoe lupe pa mulinuku o nisemo. Ua filifilia nei e avea masui pahale mia. O le nei tau finga I tausanga ua mawai e na o le tasi lava le sui pahale mia. E nata tau aveina tiu te le pahale mia pe awhai e tu ue le pahale mia le atuno o. Mo fonotanga I atuno mamao. Ai pe tai le tula I mai o le whainga malo le nei. Ua filifili ai e le pahale mia le awhionga la au le mali e toa le utea plata e wafosi. Sui pahale mia e toa lua. O le awhionga I ato e lupe, pau ia o tele o nisemo. O le sui pahale mia. E amata atu I le solo na wha maluina se iau lia mati o le lua afe lua sifuru ma le valu. Ta whai oi o le angafa maia
Tanga luenga te tele le malo, bawa unanga tele. Minista lango, le fionga ya tautuave, la faitele, ba loanga taititiona. Tolu, la fionga muripola ana rosa ale morio. O le isi lea sui palmia. Amata lo na fa maluina mai a perila luape lu suvalu se ia fa iwina no fo inga luape tol sfulu. Le anga fo ia ma le vainga o tanga luenga o tupe al tato malo. Tanga luenga o fa lapa optonga tu maoti ale malo. Minista langolango. To fa ya asiata tavu itafu salvao. E toa tele nisi o le atunu usa tu fesili sili lava pe aisea wa to olua i sui palemia. Ma ua tali manino le palemia e tu sai o le mafuanga. Na afu ayo na faya ni swinga. O ila ua iu firifiri le so le fionga to lupe ma le fionga mulipola. O senior members o le whainga malo. Ai totu sirvi vo e ile taimi vo ile a alu palemia. Ona firifiri le o le acting prime minister. E iai le tūlanga whaete tenga i lo utangona whaete itai. E te tau ona whaete te tūlanga ia ona e fau uma le kapeneta mo le taimine neo le futa wha solo ngā luenga. Po ai alau mātou tō tōru e nei. E te tau lava na i le tangata e mauti no ai. O lo o sanga le mumea security wise. Po ai uma ai le taimina na tō sifia e le ima whaina whelua i tele tuala i malanga. Aisa e tele na malanga la fionga te mai te parimi. Ia fa penana puni ti ai lona va no ia na fo ntanga ma me. Anta walu le simin style represent. Ai wo manatu. Ato tolu mato. Pe o tele nei ala lava la ua. Pe le ia fo tasi ala ia le sitanga te tua ia. It's all about dedications of authority ma faile me te tauna fai mai le taimi. E fuanga ia au fa solo matu minister phone. E iai fo le lato teimi, e mala mai, ma lava le lato silifia. Ia, no o atu le na fo i vai tau, lava le lato tapenanga mo le tule mai. Ai o le nganga e sui tu la fono. O le so, ua mātou tapena ai le mea lea, o le tailua tau sanga ma le afa ina ia usta ia, le tu la fono e tasi le sui pāna mia firi lalo le whaavai. Au mātou tapena, au tātou wha ngā solo i totono lesi tau sanga. E sui le tūlafono, ina ia whaamalia i nei la tūlanga leo te whaamatala tua. And we decided e ui le awala le tūlafono nei. O lena whiriwhiri e toa lupe a matatu nei. Lana sui parare mia se i au lia, a peri le lua whiru furvat. I le lavalai lunga i tono le tūlafono, a maia. I entau ave fo i le e muripola le vaenga muli. A le tūlanga lava i o le vave na sui o le tūlafono. O le vave fo i lana mai mo whaatasi o sui parare mia toa luilu. O se tala whaasolo pito le nei mo Samoa i le tula i mai fo i le nei whainga malo, le whiriwhiri ai o ni sui pale mia se tō lua. O le awhionga ia awa paau mulipola alo i tafua. Ua whiriwhiri nei a vea mafonga whetalayu le mauta mo le isi lima tausanga. Ai o le ulua i tamaitai le awhionga a whamasanga le one mati wa ili masame. Ua whiriwhiri nei e a vea masui fafonga whetalayu le mauta. O le tala whaasolo pito i paia ingo le pāle mene o Samoa o mawai. O se ulua i taimile nei ua whiriwhiri ai se tamaitai. E a vea masui fafonga whetalai o le pāle mene. Ai ile whelo inga atu si tala ma le awhionga le pāle mia. La aule le mali e toa le uatea plata e fosi. O lo iai le wha moe e lua sui fafonga whetalai o le pāle mene. Ia, o le wha moe fo le nao lo i lalo i whainga wha vaya e wha tuatua i le tuasa mo o tasi. E lua sui fonga whetalai. O le mafuanga fo, na alu lava. Wa fio le fonga whetalai a pali i fono. A fio ia aua pau isi fono. A tu ule mata. Under the standing order. Ele mawhai no ese uma ia fonga whetalai a tu ule mata. Ona iei emergency tutupu ma me uma le tunu. Ala ia tangata na whaia le fono le parliament. That is in the standing order.
Ia le taimi wale mawhai e ua paau, le mawhai pari. Le na tofi ai ale vena e whai masui fongo whetalai nā taimi. E alua tau ave malanga mo le mota. Ua mātou taritonu la, o le tasi le whainga whaavai fau le la tātou wanga i e. Ai a maila whaataua, e tina le si sui fongo whetalai, ai ta mā le si sui fongo whetalai. Wa pena foila le gender equality lea, e tina le sui pārmia, ai ta mā fo le sui pārmia. O le mawhauwhaunga le nā na whatu mai tua i temi o tā pena mai le anabatau le whatu tua i le tusa mo otas. Le a fionga lau le mali toa le utea plata e wafosi pa le mio Samoa. O le asotofi le vai asone o le ausui ai le whanatanga mua le komisi wha palemene. Mo le whaatulanga ina o asofono le palemene mo le tausanga i luafilua lima i le luafilua ono. A toa i maniso ngā luenga e meso le tau avena o tiu te whaatula fono ina o le komisi. Le whaasile silanga al fungfitalai o le maota wa paau mulipola alu i tafua. E le komisi wha palemene. E pei o na ai tu la fono tu mau se lau fitu se fulu. Lona filifili ai o taitai o vaenga wha au pofai. Masuyu su fono. Wa filifili ai le fungfitalai o le maota au a paau mulipola alu i tafua. E avea ma taitai fono le komisi. O le sui fufong fitalai, afa masanga, leone mati va ili masame. E ave masui te fono. O isi sui su fono le afionga le palemia la aule le mali etoa le o te plata e va fosi. O le taitai o le tuangai, afionga tula epa lupe soli ai sa ilele mali ele ngoi. Vata sei masa sui su fono si ni eto fia le fufong fitalai. E ave masui vaeng fa apufai e ngai le malo. Na filifili ai le afionga afia me Naomi mata afa i tatonu le komisi. Watato telefona mo le nei taiao manu e tele fi amanga luenga o le afia ngai mele atunu o. Tu fa fonga mai nei ile siu fonga Samoa le 2AP lima fa o nei mulinu Seba kwa fa mulmore ma brother on sai lo tumlo nganga ngila le lima fa o stilo ma fasmo le ngo fo ko fa ko ka ko ulo brother Tumai tai o Martha taumata whawai ma le maile vai ngau talafou mai vei whanua la wala leo le siu fongo sa mo le 2AP le na saunia tapina ina tu whatisia ma fonga ina atu a tātou talafou mo le nei fo i vai ngau le tai au ina ua se fulma 5 minuta leo bote ai le itu la e valu i ele tal tonunga ia ua iei fo i le atunu i le amatanga o ngā luenga e misi lava i le atobu supermarketi, pisinisi, company ma wha la botutonga tu ma oti le nā matalia ngā luenga i le itu la e valu wha ma lo le usu manuia tele ti ute ma ngā luenga o le nei aso a iei fo i anisi ia la e lava e tuli maile la tu teimi amata ia pei fo i nei imata ngā luenga ma wha la botutonga ese le tātou malo le e amata uma ngā luenga i le itu la e iwa ia fautuanga masani lava fai mali e mailo sai lunga le wala mol mawina foi wa mata na poloka ia pe na foi wa poloka mai lunga le wala ia maua pele ono sai yo e tato ono sai lava ia wa tato le to e maua lava vanga foi le flow lava le traffic ia ai wa tele foi manu no ita vale lunga le wala ia le ono sai lava yo e tato te tau no o mai lano le wati na po le tala mali le ia i le lunga le wala tele ia le foi wa mafatasi male to vai a mausi si le utumose ya ma lo le usu ta manuia mauil nei vai ngole ta yao ya fa talo fa tu Dwayne ma lo fo il fonga ile nei ta yao fo fa talo fa tu fo ile mai mo fa fonga mai ale mamalu o tato watinu u Samoa nei fa pe fo
ia tunu I fafo o lo mafuta mai lunga o penga o so ta inga ta alofa malo le soifua manuia ma le langi mama I le nei tae au le ua sau noa ia Dwayne fai mai o le au taimi fo ni lo amatana poloka lunga o le awala ioi e ia iwa inga o le ala tele nei Samoa ia manatu o sila fiel to tele ia e ta lo le fitu ua poloka lo lunga o tato awala ia ai o la ai fa ape nao na manuia le so longa mai ni o ta vale isi va inga o le tunu ia mai sel to fai tu ioi ma to ia fai tu e flow le le ia le sa o ta vale ioi wala o man fatu e tale fitu a wone o to ai sisi malo tatu atunu fai mani mai lo sa io e le ai se me le afa tope ai fua fai mani mai a fai foi e poloka ia o le winga foi le o le to ina foi le tu spa io foi ko inga le e la malonga on sai o i ku so la fa longo mel mok fi o ngo fi sili me lo le ya wa pe sa o la lo kan pe to ino yopu Esa o para lo buena fai lo le onga fi au ka ku fai a onga ka me kiki oina fai a oe ele lo ka me kiki a ai fa me ai li folo male pasier ka manga e ave pasi ngo ya ye o ye fai a ku lo male fai a onga oin fai a o ye ai va li folo male pasi mai o ye e kusa le ala malau kali le kaya le tu ai usa ku ai vale kamalo vale le kuspa ia le o pese kama e o le au ongusa alo fa mai ia pe ia o yo sa le fa mai yo po mai pe ia o yo usa la fa long men ma ko fe fa mai wa mai mawar ke ni sa Esa vai kiki fai lo senga ale onga sa mai ia tali mai le tele sei linga lima tama titi wai foi matu o Yesu si ilo mai le o fa onga ile le tele tama titi le ia sei tu inunga wai matu o Yesu fa mai o milia lima ka mai kiki o sko ingo Malia masilo matua o Yosef pa feli wai kiki ma ko Yesu ai yo akal o lua o le fa talo fa mai lua ngole tanto no lua e lua me lo ma fu ka mai ai le fa na ai fa lunga sami lo mata otol mata fanga kusa ala ngalu ele alu ka okole sami a lunga le ngongi ia po fale o inga e lunga le sami o la kong e alu ka oko inga ai ale unga makakao male malkapanga o me fangoka male ako fangoka ko makwase kia le inga le sabali lua me so la kuinga kai su me se a wale kausinga fo yo le afia ala ku ala fo male lima lua le sa video le fale o inga le alu marka angulu alu ia fatalo fatulu lua malo lava ia afa yo na wa ta otol tayao ia si fa mole lua ele fatanga ina ele ofisa o fainga faival fango taina o tama I a ho I puma le mo wela lo puma a ho I o le kalingaru o I anga ola o le fasto fana na umai ia wale tu o lumana ia ali ala ku nge ka lo ko lua lo ku kili ngai kamai ni sila vole mamalo le atunu maui ya lo mfai na mafuta mai lunga le tato Facebook page ya me se foi o le tato por clame lunga le YouTube channel ya fatalo fatua ya Cecilia Matario ya lo fa be mai tayo manuia le lo fo le tua ya ile ne yaso fo ai molan fanau ya I God bless manuia ngalwengo le ne yaso
mulianga tele peniamina mulianga le bai fa mai malole soifo manuia ile neita yao e moli atolo faanga isio mato matua ya le bai mulianga o lauli fa pele ainga atoa alo faanga o matou i nei New Zealand ia alofa atu faftai lava alofa atu io e tawili ili mulianga tele Julio Fotanga good morning ia olo mafuta mai Sydney Australia good morning from Sydney morning tawili ili malo soifua ya ala wa el tatu wala au talofa fa mol lava ya sau no mai e ka ke moto tive oi malier fina ya o le polklame o le tu ipil ne oi le mo wai ya pe alu to al wesel tatu wala au le tala leina lu te si falo le ko se mai le wala au le wa isi kai me mai lava u faisi leva wa pe tau tu sa tatu no meraman no pifa e la le taimi we tata tiu te ai si ai tangi mai afa chalo fa mai se fa mole se si aki fo ala ta entaito ya fa pio la entaito po la shot se me ngai bili mai ai ele ai ese se la sa wa non fa le ko pe kilo e se le o ki ngai ya o tato talonga o tato au ne ti polo voi leo le wanga ia tu mo e tamil sanga i Australia tu ia o le tulanga le na io le tu talonga ia ma tulanga mata ina le tu ua le tato au ne ti polo i lalo lo sultasi ia ile tu pau tu mai tai ia wa ia tu tamil sanga ina i Australia ia o le mana i o le tamil sanga nei ia ta ua le sunga i le teitai malanga ia Justin Samu o se tapenanga le leifo i mo le tatou au tele e mwhai ona whiriwhiri mai ai mai le under 21s ia ma le under 20s mai la tuna e mwhai ona awai le tatou national team ia e talo pe i le tua i le tamilusanga le awa awai atoi fo ina i o tatou walo mwhanau e manei e a fo i e mawai le lato experience mawai fo isi e mawai le toa ia e mawai si skills e faatino ai ia le talonga ia ai mai si o tato au ia i lunga mantua fo ia a tele ia tato a aloma tama whanau pe fo o le lakapi wai pe o le tulanga le mafuaina le leila kapi na le lei au atunu i fafo ona e toa tele e to a tele ia alo mafana we fai mai ele filfilinga wala to au tele ia ele pela tato ia e uti ia le fai numero si o tato watu nu ai mai se fo io alo mafana ia wa o ele skanga kasa ka unha lela ula kapi io ia e lo mato ele fina ngalo le wa ese vole wala na wa papi o fa la wala kai pela wala la lua o la ka o ko kai ia mana ia talsia ia fa mo na ia tato au ta alona la se tulango il tato manusa mo taimini ia o le tulango le tato au manusa mo pe afu atu ia ia wole manuia la tu tom finga mal le a talongo foi le lena sa ile so na vanoa ma America ia inai tutono America le ala ia ile si talonga tasi le toi o le talonga la na sa ile vanoa iloa mo le tamilusanga lipo laulangi lua felua sulfitu e ta alo ila machili o le wha moenga ia moa le avano sa moi tonu o le tamilusanga lipo le lanulangi wao lena le mamao tu foi le si tamilusanga le na awa ele tato watunu ia ai o lo mai pele tu alalo ma le fautuanga foi ia whapenau tato tapo ia bo ia peale alo fai vone o tato alo ilalo le teitainga le fionga ia le malu tu spesi se tasi foi alo sa molena ta alo tausanga lua fesfultasi i le World Cup ia fe ali le alo le awa America le mele wa ia sa fa pe ngal basketball male football foi le le ma foi le pe ka mo ai ia nga me i fai no mo maka io e po se pulo mai pengi u a mea foi ngai
ia le ua vaai atu le alu Amerika la kapi uni mea le wa ia tatou talo sia ia e fai mai foi le upu ho ingale ile se kama se la vea ia le taimi wa latu wa manuia e foi taimi wa latu wa fale tonu man tua foi le polo e fiti ia pe le solo ia le polo e fiti ele mafainga e la kuva apea e ku ma le polo e fa kali oi ia ai tal se ia fa mo se tatu o ta alo e mas foi le au ta mai ta le tu pa ta mai ta ele ta longo net polo fa ta lo fa tu e si uso le mafuta mai i oi kala estete ia fereni au mua ia malosis ia alo fatele atu ia o lua matamaiti manuia lava nei aso ia o nisi o tatou faatalofa e maise lofa anga o le fionga ia tu ai malo Sam ia lofa pe mai malo maui malo soa ia matangofia le fasole ni tai au manuia le pol kalame mo le nei aso ia lofa atu ia lo mafuta mai nei tu sivi oi kalo fa atu lo fionga manuia ia fuafuanga manga luenga o nei aso tuai lo fatele atu ia o lesi o telesia va e lua fa pe mai manuia le nei aso sa mo i au manga luenga fa pe nei fa nau ia la tua onga alo faanga mai au kilani ia pe telo sanele ia o lofa pe mai ia o lua e le lua au nga o le lama kipi lava me lo fight ma lo tu AP radio program manuia le nei aso mafuta mai nai Melbourne Australia God bless ioi ma lo foi ia wa pe au kilani ale tele mai ile au le bala au la e fa fonga mai so le ka au kilangi so le mo le ki ngara malulu ia ngara wo feo lolo taimi ni ngara wo spring ia la ua ki amalia kwa malulu a fea koi fo ioi o kai mi ora pu lolo ka pala ke le malili a le fea la ia o le foi le kwa ya waku au kama ia e be lo foi mai la wo fiki el malulu no foi la ko ga be o lo Perth country vai o la pon country ya le si goinga ngufu mal palangi o lo e fai anga pepa le fai spalangi le o makuale lo as inglis e o ku lo fa mai o kapa mai ngeila le palangi le o le immigration fa mai po fel mai wes mai I need your birth certificate la u fai me fa pe mai lo la i o le ko inga ile kenge si on ke ile ngala fa mai ya mai e fai mai po felo pepa fa ngau nga kepa nga kongi ko le lima ko inga ko ya Julie o longa ko o lua pa langi fa mai hey Julie where's my bone Missy ama le birth certificate mai where's my bone ya no me si sa o malo po fen fa ngau me ko inga me ko malongo ko ke lo la kapi awole ko pisa malo o era le sa o le mala au fa mai foi al mala awole ala lo kapi o le ngo ku ka alo male awa istamaki ya la ava ko inga e onga le au fa mai king o king le ngo le inga nga afa fa mai king la wo king le polo la mo e ama le polo la lo la le polo king put down the ball alo mala au ko inga I si ka me ki la ko au le ku le lo ka alo le ka po mai vala au ku se sir ka mai ko la lo polo nga hoso I vole si au ka manga le si malova nga fa mai king ka ku fa pe ni mo e au ko mai king put down the ball said Leota que le foi o porra tu deve cambiar o mai for foi quase como al mal awa istamaki mira awa que pisa pea ele lo la capi ai que ele put down the ball ya wa pea o so la giginga na e pe ma ke kukusa va e piu no para au ya si de no foi upu a ko si a ko e foi upu ya o le sunga ya Erin fia longo va be mai
so ifo manuia le foi mafuta atu male auso ia iuka maumanga oi kalo malo lui io ia tavete io sakalia ia olui tala ia Aaron ia manuia tele le luaso ia sina pese nale ia e fai mali e foi nga luenga le niaso faftai ia lena ia se fika fa mai manuia pol klame ne yaso lau sunga malau santau mafuta tu nei le preschool me tu tisi tu fulele oi malo talofa malo lava le ala usun nei tai au manuia foi le feanga iai male a ina na yalo mafana ui la itia wa tasia onga esele fai maitala le mawala to lai fai ya onga fai ngata ole tu inga age fai ngata tamala itia o kama yo le lunch box ama le fai vai ya umale aso ama ya mo ve kan kusa mo koi ave a kore mo kuka si a koale kitchen ya fatalo fatu tato watu no le mafuta mai lunga o tato por kalame ya ma lola va mole nei chai au ya ai mai se foi si va enga le vala au mai uta le manga le mafuta mai ai o manga kua koilas kama mai longa oi ia wa miele mai longa ai fai o le usu ia malo e usu manga ai le se me fai oi usanga nga ke I fo ai le va vea o le po la kale lima po le ia u lo fa pa o lo mal sapelo ma ka ako ma kulanga umanga sa vale lo fisiria kulola io la ko fa a fe as ala boy me so la ko ka fa so akula u la ko angale a kamalanga nga o kwa yu kalma umanga la loloa ko fa kaulo ma asol fa le lawa ku asa ale ko oso e fo ngale male oso e ko kole le la fo le nga fai o la ko fai ele umi ya farongo ku ngasi alu loi kai ala la ku ya mai vili mai lor kai mia ka ko pokala me ke mia ala ku sa ngabo fo ya ku nga ala pisi si no ma ku e fai le ki fo ile pa kalo fai le fa ko a fo i mai ale lo la fa ko ala ia fatu mai nei ta ya malo atono na wai lua yutal manga ia manuia lava nga luenga ne ia so vai le la vai le la le wale ko e fia faia ya se loko se si le la le asa le la le ia ala vai foi tu atu stato pese mo na tato pa anga yo lo mafuta mai lunga tato po kalame fa fi fianga nei ia mai le au foi pese le penino tia fau ma vivi ingo le tia fau
sivae Musika malie awe fefe Se mai ona tene Usumai la pese malie Ayatata mai mai siva siva mai Fata mati mau so Se mai luma awale pao Jesu hati miti para lolo Awala te ita pali lau Pera peio se tapa mai Mexico Tata piti mai sito e aina Lelo omba tua po irua ita Uale mamai la maoro Na fia si vai le mali e ole musica Musica malie awe Pepe Mana ya si vai Musica malie awe Pepe Se mai ona tene Vai fare lady au te uma Le musica uala ta ona una Awala e te ita ai su e samba Ue ue mai le musica Musica malie awe Pepe Mana ya si vae Musica malie awe Pepe Se mai ona tene Usumai la pese malie Ai atata mai mai siva siva mai Fata mati mau so Ai atata mai mai siva siva mai Fata mati mau so Musica malie Makauri ka pagi kuina vai fa mai ar tu e dia mkua eia. O makauri ai ko e lau ngal fa sa o pare tena tu e pigere ya. Ke hon merenga le moya le poetry. Memlea. Au miki le kueipi. Fatalo fatu tato watunu unei tai au a o fia ngai ai pia ma tapena penanga o le tai au tapena inga luenga tapena alfana o le aonga ia tapena foi mo a fuafuanga mfa moe moenga le tangata lava ia e maise o ainga i le nei foi aso malo lava fatalo fatu i le tamaita e onu ulua lai mafuta mai o le motu tele e sala fai le mafuta mai inu ulua ia malo lava mo le nei tai au uso manuia foi ia fuafuanga o le afia ngai ai e maise i lato uma o lo mafuta mai le ngata i sa mo nei fa pia foi atunu e mamau fatalo fatu ia Amerika Samoa lato aso lulu le nei aso lulu no ala ma le fua mai lato mantua foi tasile aso e va veita to ai tua ia Amerika Samoa ia fatalo fatu nga manuia nga luenga ma fe au le nei aso fa pe foi ia o tato uso i toke lau talo fani ia o a mai o to ke lau te nei tai au ia manatu o lo o manuia o to te alofa te atua o manuia foi matou i Samoa nei ia whakawhetai whakalongolongo mai lan mea renga soi le ai po wal melo ke loa talo finito ke la ave ke soi ai tu ole mo wa kafia o ngai sisinga nga fo mana tua foi o le motu lea o toke lau tato uso i toke lau wai le mawhai o na motu sia lato whaafonga mai ona paulea
o le feso ta inga e mau e toke lau, o le 2AP, Ioe. Sa iai la lato por kalamena so i fua malolo ina. Sa fai nei tato le tio, lato ala leo. O asolulu umala, e fai ele por kalamele toke lau. Ia e o mai ala tama ita i toke lau le ofiso toke lau ia pia. E o mai fai por kalame ia e fa fonga mai ai te tala fo ile laina ia e vala au mai ala to e ia la sita mama tua le ua fai ilangi le fo launga. O le pa anga to tino la vale ale 2AP mai le tele o tausanga o mawai. Ai pe ia o tausanga le na te atu nei pe ia o le vai tau o le COVID. Ale o tausanga le te atu nei o le mantua pe o le taimi fo ia o le COVID. Pe o to e saunga fa alua o le COVID. Le ana na afia isi tamale ia sa fiti va venga. Sa fiti va venga pe o se tasi le o fai pule. O le motu. I tonu o le motu le o whakaofo. Ia, na ia ua fai langi le fo launga sa fiti. Ai manatu, ia ai o whaafonga mai ia le fale tua fo i male no whaalo. Ia ai me se fo o pa anga uma lava le soifua malolo ina toke lau le masani o na fiso tai mai. Whaafonga mai ma fiso tai mai tato ala leo ia. Talo atu, talo fani, ma lo lava le soifua ia te o tou. Ia manatu o manuia ia nā motu e tolu o whakaofo nukunono ma atafu. I le nei tae au, ia whakalofa atu ia o tou ma i nei i le 2AP. Ia wapi o le motu o le o. Ia wapi o le vahenga le nai. O le popo ma le o. O le ma le o. Ia ma le ia. Ma le ia. Ma le faisua. Le kake whanonga mo le ia whala. I pio o le maoinga o le atunu. Ia ai o la tau wa tau sami le na. Fia ia la tau mo le ia whala. Tele o le ia le motu. Ma le faisua. O le la popo au faisua. Ia angale ai a faisua na mai toke lau ka kere ko foka ika i faisua me ka or faisua ia fko ka ko o mato no i sa vai nei tu e fai le mato fa sao le me o faisua la e o mal taimin nei ia o toke lau la ia le le kalangola i se si le faisua toke lau ai fa matala la e le a foi ele tamale ia sa fiti fa mai o la lola le sami fa mai o nei toke la wa le se si ta o ia fa mai o kale manino le sami ia i ona le tulanga fo ile le se a ona o ia ni va sa o ia ni va ai wa pe na le lato va ale sa ia le MV toke lau le ai fe alua ia eta i fia va ia so to asa fo ile va malu ia fa me la le manino io le sami kilo al meo le ia le tele le ia e o fo ile le fi ngotale o le faisua io au se va fo so tala to ila ai se yo ko ia i le nga ka yo toke la se training for if I to ila so ka lu au se fono fo au se fono mai sa o train pe sa o mau e o le fono le fai to ila io kusala o pawanga o ka o so e au mai io nga o faisua sa o do le se ali vo ngale I wish I wish to apply. Ma lola val nei tai o tanto atu no a fai nei te lunga le awala mai fa fonga mai ia fai mali vai te wa muana ata ai ngalo ia o ka avale ngalo pipi ia ko ile afio lo ka avale o le wata tu tan no nei le tulanga o le saunga le mulunga le awante ni o le na ova ai atu mato tu foi le fasi silanga mai le pulenga o le fela wa inga lunga la wel ele LTA le fa na velave tu ta vale le na lia e mai na le Cross Island be au se lolipusa sa ana na malifa ina le Cross Island be ya wo le soifo ma wai talo fai o lo tu ina mai fo i male tu alalo ma le fautuanga le vai ngol LTA i lolipusa sa vo ia tu to na le saunga le mu o le loli pe o malosi i po le ia ta ofi ia ma vai le tulanga ma mafo le uta wai malifa le loli le o lai le uta o lo anga ia tu mana ia ai lua loli na tau fai na vevea uma ile no fuanga le tasi
ina wo mai pe ia ole se nga wenga e ole toe fa le Cross Island pe ia wo lata ila lo si ia tautona ia le saunga le mu de tatu Cross Island wala wa mana ia awala ile anga ia tule ina I fale alili I me ia sa fa yenga wenga le na tatu wo toila sto na ia tava ai wo mana ia le lauti tele ia a wa mo fo ia le menga wa makwa o be o lai fa le ku nga ka vale vo nga le o mai shiu makama ile o ka vale soli ia mai ole me ole foi la utala no el tulanga le loli ia me yo kiliva o sole langa kama ia makwa ole mafau atu e ni mo le awala ia isi ka ia mo ke fe kaui sole a ka kaule ka ese fo ingale ma ole o kama sole pe ola o lunga le moto we ai manga I lo mo me awala e vai ti ingale mai e pi onga me sel to foi tu pi onga ia tate fefe se o so fualo ka pala ilo ka vai mai le masa wa ko le kai nga o ai ia wa o mea nei le tupu e fa lave ia o tasi na ta vale o le o te moli mawina le tulanga fo ile le ma fu ai ona ona ni ai fa lave ona tupu fa lave moli me o le o mal fa uta io ele fa pe o le kuli o lo kai mi fo ele ke ala ko kuli fa le o lo ai ke wa ala ko ele sikiliva io nga eso nga alu ai le ai se esi le sila to ai lunga o le awala fa tuanga le mo ila to o lo fa fo ina me ne yo o kiliva fo ia mo me mantua o me na o kiliva e ke le lo akule si ku wa e kava a ko io te le mai kava a ko ku fo ia ai tautuana o le fautuanga le na fautuanga mai le pulenga o fila wa inga lau ele ia fautua fo ina ma tato por kalame ia tata longo tu pea ma se fau ma tu watu yo au ta fa se tautua na le saunga le mu lunga au wala ai mai se ia ulingi kaimi wa tele nau ta avali ai wa tau pe wa la titi au wala wa tele ta avali ia tele ala na ta la tu isi taimi fo pe tati o so atu itai pia ia e fai asi poloka fo ile ai ole fautuanga lava ia lava pele on sa ole taimi ana e mana tu ai opu ko fa manga ko kia o tu e o yopu e o ngale io kamaloanga ele o ye o ke o ye o yopu ele on sa na e ma wa ele on sa fa talo fa tu ile sunga ya la lo manu ya me se ni so le malo le wa ta vale le ta tum tanga wenga io la lo manu ia fai ma di lo vai fa mo mole io o le ai fa tu atu ile au ave kiliva ia ai fa pena fo ne fa tu atu ia te oi awai o ye time fo ile le pe wa telenga luenga la lo manu tu lesi ai ko lo wa ko mai lesi ia ko inga mela na ia fa uta lele ale la te va ai atu li tu wen se ka sia kula ia tu nu mamau o le te va ai atu o le o tau nu ul fainga malanga Donald Trump I oi pertania la ua tali malo ai le ai nga tupu ile ka ngua ko malo o Trump o kalamu fai mai fai nganga isi tangata o kalamu ko ingo kalamu ia ai uva ai atu loi I o tato motu tua oi I Solomona ia ole ana tula mai ele fa la vele fa pe na wa mula la to ofisa vo ile ole ofisa fa nga palota io fa me ole aso luana tu po ile fa la vele ale ala fa pe mai le tala le tio fa va malo ni sila fa pe ola e ma salomia tu sai ma salomia o se me o se eletise ia ala bo fai yesu engal taimi nei mai la ole tala ale komisina ole ofisa o fai nga palota a Solomona ola ngona lo na fa no ile mal ko le atu no le ale fo ile sa fai la to fai nga filfilinga le ala wa mu le la ile o lo po o fia se au fai oni pepa o nga fo ia mani fa mau nga ole o fa tama ia ile afi wa fa mai ole afa ole ofisa le wa fa tama ia fa le nga ina ile mala ia le ia ole tala le na mai Solomona ia ole si fo ia tu no le na o ma ta wa tu fo ile na fa ile la to fa nga filfilinga
o le tunu o Papua New Guinea. Papua New Guinea. Le na tolo po mai fo ia la to fai tau ngā loa ia. O no le te tele o ti munga. Le anga le tau. Le anga le tau wa wafa pe mai o le o pusa pa lota mai isi tribe. Mai isi atu nuu mai isi tu ainga. Mai isi tu ainga. Ua le mawhai o na tau nu mai o na whale tonu mo le tau. Ia wa pe o na ia po Solomona le malanga ia vele fotia. Yo Solomona le la cheve. Kwa makau ki o le. Esta mo fotia le la alu Solomona. Ale wa mu mai le la ko fisa palo. Otil na mo. Ai man tua foi la o le atunu le sa tali malo le fono tai o le Pacifica le farm. Pacific Farm. Lo na fontanga lima sumal fa. Le fato ta ape mai le fono tanga na ia le sa tali malo ai ia le atunu le o Solomona le tato fono tanga na. Ia ale la le fono le fai le alu ia fuatia e awai ai fai sui. Ia le fikau ia la koskama ai muro le ofisa palo. O ko venga venga i o. No winga fuatia ia ele kaunga e ui lu mo le ofisa palo. Afa peolo awala i la hotel ke ui ku inga sini lo malo lo le como le fale. Ia ai ole atunu ulia wasa o ia le tausanga i lua fe lua. O te alua tula. O la e a fo to a la matua. Ole leanga faia yo a wala o se atunu au la fai ole pefu ole omo fo ilea vatu fo fa fo mele atunu ala la ta pena le atunu o le talinga malo le ta alonga al Pacifica le na fai ia lo afu tolu ta alonga Pacifica ia le o le ala tele lo e lo ala fu ati se tala tau no wa tu la o matua ai au le ia Solomon wa le enjoy host foi la to ile Miss Pacific ia so mai lo la mal fo la wa fa me wa te sau la wa ese mai tau sanga na wa matana tu le meo grandstand fo ia fa ita longa io ia ai ta va ai at fo te meo ta longa al Pacific io ma na ia mai ya la wa tele ai na ina au le ia le taulanga i honiara ina ua umana toi fausia i ta alonga i al Pacific wa le au ngai o mo meo o vainga te tele ia vainga te tele ia pe atali malo i se atunu ia e umai fo mautu umai fo wa au le atunu ma mautu i se atunu i tūlanga whaapea, mō meo talinga malo. E pei fo ia i tātou i tausanga lua festival wiva. Le tātou tali malo i fo i tā longa o le Pacifica. Le nā te tala i fo i tua o le tātou Friendship Park. Le na fai e pei o tā longa o le beach volleyball le sa fai i tuina. Le matango fia pei lai sa o le saunonga. E pei o talinga malo, i fai e o na whatope nisi o atina e polo keti. Ia e umaifu. Ia esa landmark fo ilele ma le tafafau ma ia mautu ai mautu ai fo ina tina ia talusia ia le fa moe o fuatia le se mela fefe fo fuatia ki alu le ai o le mu ia o le ofisa pa loka ala fi le mu a Solomona ia ia oni se le malo le tunu le lava a mai ia mama futu mai ia me se foi tu na mai la to lo faanga ia nesi yeni pa be mai talofa good morning from Melbourne ia malo so i fua tele la vole ia so fa man via le tua ia ma wi ono le tatu tai fa tu langa ino le Port Kalame ia e manatu ia ole a faanga ta mai foi il tatu Port Kalame le tai au tatu talofa Samoa ia se ia ulia foi taimi masani le tai au ia ai momoli atu ia lo faanga mo le tātou atunu malava o lo mafuta mai lungo le tātou Port Kalame ia o lo mafuta mai Samoa nei whapea foi ia atunu i whafo ia manuia tele lava le nei aso ma lava singa ese o le awhia ngai ma le tātou atunu ai mai se foi o ngā luenga matiute fuanga ma wha moenga ia ave ta avale foi lungo le ala tele o lo mafuta mai ia
tau tuana ma o tau le saunga le mu fai ma lo sai lunga le awala sila tutoa ia malava le ono sai tatou te o umalava i lalo le wati fai mai le tala le to ina ho ile le o tu ia fai mai tatou te o umai lalo le wati po le na vai taimi ai o vai taimi na la feli wa i pasi lalo le wati ia lo no winga la fai mai e ke ongo sai ia e ke le fa pe ke le ka ngu o le no fuanga ia ai manu ia tele le nei ya sol tatou wa tunu le afo i se upopo se ngangana ua sala ili nei tai au ia malu ave fale o tō fina ngalo ia o le tau mawhaila vau au na ina ia whaafia ina lau whaafonga anga ia malongolongo puia li i fo i le tau tua ali si ufonga o Samoa. Manu tele ina le nei aso Samoa so i fua.